Andi makuru, RIB yafunze abarimo abayobozi ba seminari ya Zaza kubera urupfu rw'umunyeshuri. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze abantu 4 barimo abayobozi ba seminari nto ya Zaza kubera urupfu rw'umunyeshuri witwa Shema Christian w'imyaka 15 witabye Imana nyuma yo gukubitwa n'abagenzi be. Tariki ya 16 Kamena 2024 nibwo RIB yafunze abanyeshuri barimo Tuyizere Gide w'imyaka 20 na Murenzi Arumeri w'imyaka 18 na Padiri Nkomeje Gusaba Alexandre w'imyaka 38 ushinzwe umutungo na Padiri Mbonigaba Jean Bosco w'imyaka 33 ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko bakurikiranyweho ibyaha bibiri ari byo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake byateye urupfu no kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga. Yakomeje avuga ko abanyeshuri babiri Tuyizere Gide na Murenzi Arumeri biga mu mwaka wa 5 bakurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake byateye urupfu mugenzi wabo bamuziza ko atarangije imirimo y'isuku yari yahawe. Ni muri icyo gihe Padiri Nkomeje Gusaba Alexandre na Padiri Mbonigaba Jean Bosco bakurikiranyweho icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga, aho bamenyeshejwe ko hari umwana wakubiswe na bagenzi be ku buryo bubabaje akaba ameze nabi ndetse ari kuribwa mu nda, ko batanga imodoka bakamujyana kwa muganga. Bo ntibabyumve bakavuga ko arimo kwirwaza. Dr Murangira yavuze ko byabereye aho ishuri riherereye Petit Seminaire Zaza mu karere ka Ngoma, umurenge wa Zaza, akagari ka Nyagatunda, mu mudugudu wa Jyambere. Yongeyeho ko abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Zaza n'umurambo ukaba woherejwe muri laboratoire kugira ngo ukorerwe isuzuma, mu gihe dosiye yaba yatangiye gukorwa kugira ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha. Gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake n'icyaha giteganywa n'ingingo 121 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa munani 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo gukubita cyangwa gukomeretsa byateye urupfu bihanishwa igifungo kuva ku myaka 15 ariko itarenze imyaka 20 n'izahabu y'amafaranga kuva kuri miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7. Kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 244 y'itegeko nomero 68 yo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa munani 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Gihanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 300 ariko atarenze 500. RIB yibukije abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'iki cyo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake bikaviramo umuntu gupfa n'icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga. Yibukije kandi ko abantu kwihanira kuko hari inzego zibishinzwe kandi ko ubikora wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Ndabashimiye ni inkuru dushoreje amakuru twabateguriye. Yitwa Jean Claude Nshimiyimana. Nyagasani akomeze abaho umugisha. Ciao.